чанартай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэх гэж бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон ургалж үзлийн эндэр байж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэж байх болно. Құрметті көрермендер, Саян телевизиясы қоғам, саясат, экономика бағытында дайындаған жергілікті жердің өргіз жаңалықтарын сіздерге жеткізуге әзір болды. Сайд сургуулийн нийтдээ хаалганы өдөрлөгийг тохиолдуулан хүүхдийн сурч боловсроход нөлөөлөх виз төрөл бүрийн үйл ажиллагааныг зохион байгуулсаар байна. Үүний нэг нь эцэг эхийн оролцоо болон чөлөөт цагаар хичээлийн хоцрогдлыг арилгах зэрэг тусгайлсан үйл ажиллагаа юм. Сайд толгортой мектебінде ашиг күндігіне орай баланың оқу бөліміне пайдасын тигізетін неше түрлі іс-шара ұйымдастырылуда. Олардың бірі ата-аналардың кірісі және бос уақытта сабақтың кемістігін жоғалту мақсатындағы арнайы іс-шара болды. Сайд сургуулийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг тохиолдуулан хүүхдийн сурч боловсроход нөлөөлөх виз төрөл бүрийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байна. Үүний нэг нь хүүхдийн сурч боловсроход эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор эцэг эх нэг өдрийн турш тухайн хүүхдүүдийн хичээл зуух явдал байлаа. Эдгээр эцэг эхийн төлөөллүүд хүүхдийн хичээл хамт сууснаар тэдний сурах явцтай танилцж байгаадаа баяртай байгаагаа илэрхийлэн бүх талаараа үлгэр дуурайлал болж чаддаг багш нар болон сургуулийн захиргаанд талархлаа илэрхийллээ. Энд миний сайт мектебінің екінші А сынып оқушыларына кеп, ашық есік күндігіне кеп, бүгін сабақтарына қатысып жатырмыз. Менің балам бірінші сыныптан бері оқып жатыр. Ақмарал деген бұл сайт мектепке келетін болсақ, өте тәрбиелі, таза екен. Сабақтарда жақсы. Бүгін моңғол тіл, математика сабағы жүрілді. Соған 3 топ болып, 3 ата-ана қатыстық. Сабақтары өте жақсы екен, белсене қатысып жатыр балалар. Бұл мектеп ұжымына, бүкіл оқушы ұстаздарға көптен көп рахмет айтамыз. Осыны таңдаған себебім өте таза, тәрбиелі, үйіміз ұзақ болғандықтан автобус даяршылығы да бар. Сондықтан осы мектепті таңдағанбыз. Баламыз әрине жақсы, білімі де жақсы, өте жақсы, ары қарай да үлкен табыстарға жетеді деп сенеміз. Түүнчлэн тус сургуулийн хүүхдийн авьяасыг нэг хөгжүүлэхэд боломж өгч, сурлагын амжилт гаргасан сурагчдыг урамшуулахаас гадна хичээлийн хоцрогдлыг арилгах, хүүхэд бүртээ тулж ажиллах үүднээс үдээс хойш давтан хичээлийг явуулдаг байна. Энэ нэг талаараа монгол хэлний хичээлийг бүрэн ойлгуулахаас гадна багш шавийн харилцааг сайжруулах тустай болохыг Гүлдааврын багш тайлбарлаж байна. За манай сургууль болохоор багш нар өдөөс хойш дандаа нэмэлт хичээл явуулдаг. Өнөөдөр болохоор манай ангид монгол хэлний гүнзгийрүүлсэн төвшний нэмэлт хичээл явуулж байгаа. Энэ яадаг гэхлээр 4-р ангид монгол хэлний төвшин ямар байдаг вэ? Тэрнийхээ дагуу тэгээд гүнзгийрүүлээд судалдаг. Энд болохоор олимпиадын бэлтгэл нэмж явуулдаг. Зарим өдрүүдэд болохоор хоцрогдсон одоо сурлагын хоцрогдолтой сурагчдтай тусгайлан бас ажиллаж байгаа. Өнөөдөр Эмбати сургуулийн хурлын зааланд баруун бүсийн 2-р зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа. Тус зөвлөгөөн нь засгийн газрын хэрэг хэрэглэх газар, Азийн хөгжлийн банк болон аймгийн засаг даргын тамгын газар хамтран зохион байгуулсан бөгөөд баруун бүсийн нутагт нэмэн өртөг бий болох үйл ажиллагааг дэмжих төслийн хүрээнд явууллаа. Бүгін Эмбати мектебінің жиналыс залында батыс аймақтардың арасында екінші семинар ұйымдастырылды. Аталмыш семинарда үкімет үйінің іс-шара басқару орны, Азия даму банкі және аймағымыздың аймақ әкімі іс басқармасы бірлесіп ұйымдастырумен қатар батыс зона аумағында құнды шығын қалыптастыру іс-шарасын қолдау жобасы аясында жүрілді.
Өнөөдөр Эмпати сургуулийн хурлын зааланд баруун бүсийн 2 дугаар зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа. Тус зөвлөгөөн нь засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Азийн хөгжлийн банк болон аймгийн засаг даргын тамгын газар хамтран зохион байгуулсан бөгөөд баруун бүсийн нутагт нэмэн үртэг бий болгох үйл ажиллагааг дэмжих төслийн хүрээнд явагдсан юм а. Зөвлөгөөнд нийтдээ 60 гаруй хүн оролцсон юм. Энэ үеэр хэлэлцсэн гол асуудал нь баруун бүсийн онцлог тохируулан шинээр үйлдвэр үйлчлэгээ явуулах, хувийн хэвшлийнхнийг дэмжих зэрэг асуудлууд байсан юм а. Азийн хөгжлийн банкны шугамар хэрэгжиж байгаа баруун бүсийн бизнесийг дэмжих төслийн ээлжид уулзалт Үлгий хотод амжилттай зохион байгуулагдаж байна. За Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим бол бизнесийн төлөвлөлийн гол байгууллага өнөөдөр баруун бүсийн аймагуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, бизнесийн орчныг таатай болгох чиглэлээр маш их өргөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За өнөөдрийн арга хэмжээнд баруун бүсийн манай 5 аймгийн салбар танхимын удирдлага, тэргүүлэгч гишүүд болон бизнесийн төлөөлөл энэ арга хэмжээнд оролцож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө аливаа аймгийн хөгжил, эдийн засгийн чадвар юунаас шалтгааллах вэ гэхлээр бизнесээ яаж дэмжиж гин, бизнесийн орчин нь ямар байна гэдэг хамгийн маш чухал асуудал байгаа. Тэгэхээр танхим маань өөрөө 2 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ нь болохоор бодлогын өмгөөллийн чиглэлээр, нөгөөх нь бизнесийн дэмжин урамшуулах. Бодлогын өмгөөллийн чиглэлээр хийж байгаа үйл ажиллагаа маань яг энэ төр хувийн хвшлийн хилцлийн механизмыг хэрэгжүүлэх. Үүн дээр төрийн гаргаж байгаа шийдвэр, хуулиудад бизнес эрхлэгчдийн дуу хоолойг хүргэх, тодорхой шинжилгээ судалгаан дээр суурилсан тогтвортой, ойлгомжтой тийм баримт бичгийг боловсруулахад бизнес эрхлэгчдийн оролцоог маш их чухалчилж үзэж байгаа. Энэ утгаараа сая он гараад улсын их хурлын тамгын газартай санамж жижиг байгуулсан. Үүний хүрээнд улсын их хурл дээр эхэлцэгдэж байгаа аливаа хууль тогтоомж дээр бизнесүүд болон танхимын шугамар хийсэн судалгаа шинжилгээний үр дүнг өгснөөр хууль эрх зүйн актуудыг зөв гаргах, бизнесүүдийг дэмжсэн тийм байдалтай орон нутгийнхаа нөөц бололцоог зөв тодорхойлсон ийм шийдвэрүүд гаргасаа гэдгээр хамтын ажиллагаа маань улам их өрнөх болно. Хаврын чуулганаар 33 хууль хэлцэгдэж байна. Үүн дээр бид нар ажлын хэсэгт нь бизнесийнхаа гол төлөөллийн байгууллагуудыг бас оролцуулж ажиллахаар ингэж тохирсон байгаа. За нөгөө нэг асуудал нь бол бизнесийг дэмжин урамшуулах, аливаа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс маань өнөөдөр хоорондоо хамтын ажиллагааг өрнүүлж, дээр нь оруулж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт, сайн туршлага нэгтэйгээ хуваалцаж, орон нутагт ялангуяа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс бол тухайн орон нутагт оршиж байгаа бусад салбарын бизнесүүдтэйгээ хэр их холбогдож ажиллах вэ гэдгээс маш их зүйл шалтгаалдаг. Жишээлбэл өнгөрсөн онд манай танхимаас санаачлаад энэ хилцүүлгийг орон даяар танхимууд болон өөрийнхөө салбар танхимуудаар төрийн байгууллагуудыг оролцуулж, бусад төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч аймаг болгонд тухайн аймгийн хөгжлийн гол салбарыг тодорхойлох ийм хилцүүлгийг зохион байгуулсан. Өнөөдөр би энэ уулзалт дээр энэ хилцүүлгийн нэгдсэн дүнг бас танилцуулж байгаа нь гол шалтгаан нь юу гэхлээр хилцүүлгээс харахад аймаг болгон ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулах, ижил төрлийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатсан үйлдвэр аж ахуйн газрыг байгуулна. Үүний үндсээр 250 гаруй нэр төрлийн брэнд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх юм боломжтой байна гэдэг судалгаа гарсан. Тэгэхээр энэ төрлийн өнөөдөр баруун бүсийн 5 аймгийн хамтарсан уулзалт зохион байгуулах нь зайлшгүй шаардлагатай юм а гэдэг энэ дүгнэлт бол энэ судалгаанаас гарч ирж байгаа. Өнөөдөр бид нар эдийн засаг чадахгүй байна, хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй байна гэж байгаа энэ үед ялангуяа аймаг болгон ижил төрлийн махны үйлдвэр, гурилын үйлдвэр, цементний үйлдвэр байгуулад авах нь үр ашигтай байна уу? Дэд бүтэц болон бусад нөөц бололцоо түүхийн эдээс шалтгаалаад аль нэг аймагта энэ үйлдвэрээ байгуулад бусдууд нь
тэр аймаг руугаа түүхий эдээ авчирч боловсруулж зах зээлээ хангах нь ашигтай байна уу гэдэг энэ тооцоо бол хэн хүн бодоход бол маш ойлгомжтой байгаа. Өчигдөр бид нар Үлгийн хотод ирээд танаад байралтай Finos компани дээр зочлоо. Эндээс харахад бол 100% экспортод гаргаж байгаа энэ бүтээгдэхүүн бол Европын стандартыг хангасан энэ бүтээгдэхүүн гарч болж байна. Энэ бол бахархмаар одоо үйлдвэр байна. Нөгөө талаас энэ үйлдвэрдээ түүхий эдээ бусад аймагуудаас нийлүүлээд хамтарч энэ бүтээгдэхүүнээ боловсруулж экспортод гаргах юм бол илүү их хүчтэй эдийн засагт орж ирэх төлөөлж илүү байх болно гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ баруун бүсийн 5 аймагт яг энэ Finos-тай ижил төрлийн бусад салбарын одоо томоохон компаниуд бий болоосоо ингэснээрээ ажлын байрч нэмэгдэн эдийн засагт орж ирж байгаа үр нөлөө ч ихсэн нэмэгдэн гэж бодож байна. Монгол Улсын засгийн газрын эрхлэх газраас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэйгээр энэ баруун бүсийн хувийн хвшлийг дэмжих нэмэн өртөг бий олох гэсэн төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Төслийн хүрээнд бол бид бас нэлээд ажил хийгээд явж байгаагийн нэг нь өнөөдөр Баян-Улгийн аймгийн Үлгийн хотод зохион байгуулж байгаа өнөөдрийн зөвлөгөө. Энэ зөвлөгөө маань өөрөө эхний зөвлөгөөнийг бид нар өнгөрсөн оны 10 дугаар сард Ховд хотод хийсэн. Өнөөдөр энэ хийж байгаа зөвлөгөөнд баруун бүсийн 5 аймгийн бүгдийнх нь одоо засаг дарга нар за дээрэс нь Монгол Улсын засгийн газрын эрхлэх газрын одоо баруун бус нутаг хариуцсан одоо Ахлах френд за Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга за чиглэлийн яамдын одоо салбар хариуцсан хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд за аймагуудын удирдлагууд холбогдох газар хэлтсийн дарга нар за дээрэс нь хувийн хвшлийн төлөөллүүд худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын аймаг дахь төлөөлөл гэсэн өргөн бүрэлдэхүүнтэй ийм арга хэмжээ болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр баруун бүсийн аймагуудын хөгжил яаж уялдаатай одоо хөгжиж болохоор байна вэ? Баруун бүсийн аймагуудын өрсөлдөх чадварыг бид яаж нэмэгдүүлэх ёстой юм? Аймаг болгонд одоо ямар давуу тал, сул тал байна вэ? Хувийн хвшилтэйгээ төр засаг нь яаж хамтарч ажиллах юм бэ гэсэн хэдэн асуудлуудыг одоо тал талаас нь түлхүү ярьж хэлцэх юм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн арга хэмжээнд маань 60 гаруй хүн оролцож байна. Төр хувийн хвшлийн төлөөлөл, олон нийтийн байгууллага, одоо иргэний нийгмийн төлөөлөл бол бас олцооны хэмжээнд одоо оролцоод явж байгаа ийм арга хэмжээ болж байна гэж хэлж байна. Бүгін аймағымызда еліміздің үкіметінің іс басқару ұйымының орынбасар бастығы Бемұсын бастатқан және батыс 5 аймағының аймақ әкімдері және бизнесмендері аймақ табыс бөлімінің бастықтары жиналған үлкен жиын болып жатыр. Бұл жиынның негізгі мақсаты аймағымызда және батыс зонада жаңағы жеке шаруашылықты қолдау және де кірісін нығайту мәселесін сөйлесіп жатыр. Бұл екінші рет болып жатқан кеңес. Бірінші рет кеңес өздеріңіз білесіздер 10 айда Қобда аймағында болған. Екінші рет біздің аймағымызға болып жатыр. Оған 60-тай азамат келіп қатысып жатыр. Негізінен қазір біздің батыс 5 аймақтың мүддесі бір болуға тиісті. Қазақта сөз бар, ағайынның аты озғанша ауылдастың тай озсын деген. Батыс 5 аймақтың ең үлкен біреуінен біреуі Астанамыз Улан-Батырдан ең алыс шалғай. Бұл бізге экономикамызға бір жағынан үлкен зиян болса, келесі біздің жақсы жағымыз қазір батыс 5 аймағымыз Россияға, Қытай мемлекетіне бірдей шыға алатын мүмкіндіктер бар. Осыны бірлес отырып, мысалы Зақын аймағында мал саны мол болса, Қобда аймағымызда жаңағы қандай мүмкіндік бар, Баян-Өлген аймағында қандай мүмкіндік бар, Қолта аймағында жаңағы қазбабайлықтың кендері, осы аймағында қандай мүмкіндіктер деген осы мүмкіндіктердің бәрін бірігіп отыр. Бір-біріміздің экономикамызды құлатпайтын, бір-біріміздің экономикамызды қолдайтын, бір-біріміздің жаңағы компанияларымызды қолдап арғай алып жүретін мақсатпен батыс 5 аймақ саясатын біріктіруге тиісті деген мақсатпен осы кеңес жүріп жатыр. Ең бастысы бұл осы 4 жылда осы аймақтарды бастайтын аймақ әкімдері келіп қатысқанына біз қатты разы болып отырмыз. Негізінен біз осында қай аймақта қандай мүмкіндік бар деген талқылап, сол бойынша сол аймақтар өз-өзінің саясатын және қоғамда және бизнес саласында жүргізу керек. Сол арқылы және жұмыссыздықты және аймақ кірісті азаматтардың тіршілігін жақсарту үшін атсалысу керек деген мақсатпен бұл кеңес жүріп жатыр.
Сондықтан бұл кеңеске енді қатысып жатқан барлық аймақтың әкімдеріне, аймақтардан келген азаматтарға рахметімізді айтып, жаңағы ары қарай бірігетін қандай мүмкіндік бар туралы жаңа сөз басында айтып кеттік. Жаңа ғана өздеріңіз білесіздер, Шанхайда болғанда Қытай мемлекеті қалай байыды, қалай дамыды туралы біз толығынан сабаққа отырғанбыз. Сонда да жаңа мен тілге тиек қылып жаңағы алғашқы сөз ретінде айтып кеттім. Енді бұны жұмыс болғызамыз. Әлде де бұл жиналыста толығымен отырып көптеген құнды пікір айтып, азаматтармен ақыл жаңағы алмасамыз деген комиссия отырмын. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум, аса қадірлі теледидар көрермендері және радио тыңдаушы қауым, сіздерге бүгінгі күннің сәлем жолдаймын. Бүгін аймағымызда батыс 5 аймақтың үлкен зоналық кеңесі өтіліп жатыр. Бұл кеңеске мемлекет басқару орнынан және Улан-Батыр қаласынан, Сауда палатасынан, Азия дамыс банкісінен және батыс 5 аймақтың әкімдері бастаған үлкен құрамдағы делегациялар кеп қатысып отыр. Бұл жоба өткен жылдың 4 айда басталған екінші ретке кездесу жиыны біздің аймағымызда ұйымдастырылып отыр. Жобаның негізгі мақсаты мына елімізде мына батыс 5 аймақта батыс зонаны дамытуға бағытталған. Еліміз даму үшін мына жекеліктерге, жеке шаруашылыққа сүйеніп дамуға тиісті. Және мына қосымша құн салығын қолдап сол арқылы дамиды. Біз негізінен жеке шаруашылықтарды дамыту арқылы шетелге товарлар шығарып, валюта кіргізуге тиістіміз. Сонда мына батыс 5 аймақта қай аймағы не істеу керек? Ең басты негізгі өндірісті қай аймақ қай түрінде дамыту керек дегенді келісу үшін мына 5 аймақтың сол бірлігін қол біріктіріп жұмыстауға бағытталған нәрсе. Алдыңғы жиында үкімет орнынан және министрліктерден кісі қатыстыру керек, Сауда палатасынан кісі қатыстыру керек деген тақырыптар қойылған. Сол бойынша бүгінгі жиында 4 министрліктен кісі қатысып отыр. Қыр шаруашылық министрінен, мына табиғат қорғау жағынан Азия дамыс банкісінен және Сауда палатасынан және үнсіне ұлттық өндіріс даму орталығынан адамдар қатысып отыр. Және батыс 5 аймақтан қатысып отыр. Мұнда негізгі нәрсе біз енді мұнда 5 аймақтан баяндамалар қояды. Қай аймақта қай өндірісті дамыту қолайлы дегенге. Біз ойлап отырмыз, бұл жобаға біз енді негізінен мына ет өндірісін, сүт өндірісін, тері өндірісін дамытуды біздің Байөңкеде негізгі өндіріс болғызып жүргізейік деп. Және жүн жуу өндірістерін. Оның сыртында қосалқы енді цемент өндірісі бар бізде. Мына сыртқан станция дейміз, су электр станциясын салу жайлы нәрселер айтылып, өндірістердің тағамы тартылған, соларды айтамыз. Бастысы біз мына батыс 5 аймақтың етін жинап, осы жерге өндіріп, халал технологиямен шығаратын мүмкіндіктер бар. Біздің аймағымызда 5-тен 6 өндіріс салынған. Ең соңғы технологиямен Қытай елімен бірлесіп, Азат компаниясы қазір ет өндірісін салып жатыр. Соны біз мына үкімет орнынан келген кісілерге батыс 5 аймаққа таныстырып айтып, біздің Байөңке аймағы шекаралық мүмкіндігі бар. Мына Ташанты өткелгі арқылы Орыс еліне, одан кейін Қазақстан еліне, Еуропан елдеріне шығаратын мүмкіндік бар. Және Қытай елімен шекараласамыз. Біз орталыққа қолдауға Қобалтай Зақымға қарай өндіріс салса, орталыққа қайтадан бері әкелетін қаражат шығады. Транспорттың зарқылы 2 есе артық шығады. Сондықтан біз мына орналасу жағынан біздікі қолайлылығы бар. Шекарада орналасқанбыз, Орыс еліне жақынбыз. Біз етті ең негізгі үлкен рыногы, нарығы мына Орыс елінде, Қазақстан елінде, Еуропа елінде солай шығаратын мүмкіндік бар. Сондықтан еттің үлкен өндірісін осы жаққа бағыттайық. Және жүннің үлкен өндірісін батыс 5 аймаққа осы жерге салайық. Осы жерге салатын болсақ, былай шығарғанға қолайлы бірінші. Екіншіде, біздің аймағымызда да көп жұмыс күші бар. Өндірістер салынып қойған. Осы мүмкіндіктерді мына батыс 5 аймаққа және үкімет орнына таныстырып, осы Азия дамыс банкісінен қаржыландырып жатқан осы жобаны өзіміздің аймаққа бағыттап отырмыз. Онымен бірге бірлесіп істейтін
бірлесіп жұмыстайтын өндірістерді тағы сөйлесеміз. Мысалы, біз айтып отырмыз, осы аймағына бидай егетін мүмкіндік бар. Оның өндірісін салуға болады. Қобда аймағына тағы басқа өндірістерін салса, бізге әгідегіндей өндірістерді қолдап салса мүмкіндікті деп отырмыз. Аймағымыздағы мүмкіндіктерді бұл кісілерге таныстырамыз. Ары қарай жүргізетін мүмкіндіктер бар. Сол өндірістердің иелерінде де біз әкеліп отырмыз. Қазір мен баяндамада толық көлемде таныстыратын боламын. Бұл жобаларды іске асыру үшін және мына батыс 5 аймақтың басшылары қатысып отырғандықтан тағы бірнеше жобалар келіпті. Бірнеше мына министрліктен адамдар келген. Біз мына туризм саласын дамытуға қандай қолайлылық бар, мүмкіндік бар дегенді тағы таныстырамыз. Біздің мына бүркіт тойы, одан кейін наурыз тойына көп кісілер келеді. Мына батыс 5 аймақтың ішінде туризм саласы дамитын мүмкіндік бізде бар. 4 үлкен маршрут ашып отырмыз. Соғанда да біз Азия дамыс банкісінен қарыздар беріп, қолдаулар көрсету керек дегенді айтып отырмыз. Мамандар бұл жайлы тағы таныстырады, айтады. Біз үкіметтен үлкен қолдаулар алып, батыс 5 аймақпен бірлесіп, батыс зонаны өз аймағымызда дамытатын үлкен мүмкіндік бар. Бұл дамыса көп жұмыс орны пайда болады, мүмкіндіктер пайда болады деп отырмыз. 3 жил тутамд нэг удаа явагддаг өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох судалгааны эцсийн дүн гарлаа. Тус судалгаанд манай аймгийн нийт 90 өрхийн 96.4% нь мэдээлэл өгсөн гэж албаныхан мэдээлж байна. 3 жылда бір рет жүргізілетін отбасылық тұрмыстық деңгейін тоқтату зерттеуі өз мәресіне жетті. Аталмыш зерттеуге аймағымыздағы барлық отбасының 96.4% белсенді қатысты деп жауапты мамандар мәлімет берді. 3 жил тутамд нэг удаа явагддаг өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох судалгааны эцсийн дүн гарлаа. Судалгаа манай аймгийн хэмжээнд маш амжилттай явагдсан бөгөөд судалгаанд нийт өрхийн 96.4% нь мэдээлэл өгсөн байна. Үлдсэн 3.6% нь булган сумын иргэд байсан бөгөөд тухайн суманд цас их хэмжээгээр орсон болохоор сумдын иргэдэд очих боломжгүй ажээ. Гэхдээ булган сумын төвийн 300 гаруй иргэнээс судалгаа авсан бөгөөд үлдсэн 600 гаруй иргэнээс цагаагаар дулаархаар дахин судалгаа авахар болсон байна. За энэ сарын өнгөрсөн 3 дугаар сарын 31-ээс 4 дугаар сарын 10 хүртэл улсын хэмжээгээр өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох судалгаа явагдсан. Манай аймгийн 10 хоногт судалгаа маш амжилттай явагдлаа. Бүх сум баг бүгд хамаарагдсан. Аялал өрхөө нийт аялал өрхийн 96.4% нь хамаарагдсан. Энэ судалгаанд бол аймаг орон нутгийн удирдлагууд маш сайн ашиглал өглөөч бидний ажилд сайн тусалсан, ард иргэд сайн тусалж идэвхтэй оролцсон. Эний ашаар бол энэ ажил ерөнхийдөө судалгаанаа дууссан. Одоо мэдээллийн баздаж шивэлтэнд шивэлт хийж байгаа. Энэ шивэлт бол энэ сарын хоорондоо дууссан. Дараа нь улсын хэмжээгээр нэгтгээд эсийн дүн гарна. Эсийн дүн гарсны дараа аялал өрхийн амжиргаа хэд 1-ээс 1000 хүртэл балаар дүгнэдэг. Тэгээд аялал өрх болгоно хэдэн балда амжиргааны түвшин аль зэрэг хэмжээнд байгааг бол тухайн үед мэдэх болно. Тийм учраас манай энэ ажилд тусалсан аймгийн удирдлагууд, сумын удирдлагууд, багийн засаг дарганаар манай бид нар төр ажилд авсан нэг 130 хүн байгаа. Энэ улсуудад бол бид энэ байгууллагын нийт ажилчдын өмнөөс баярлж талархснаа илэрхийлье. Ерэн сашааштай ийм улсын хэмжээгээр ийм компанид ажилд ардман бол маш сайн оролцороо гэж хүсмээр байна. Энэ удаагийн судалгаанд бол манай аймгийн нийт ардман бол маш идэвхтэй сайн оролцсон гэдгийг тэмдэглэж хэлэх зүйтэй гэж бодож байна. Энэхүү судалгаанд идэвхтэй оролцсон ард иргэдийн мэдээллийг мэдээллийн баазад шивэлт хийж байгаа ажээ. Тухайн шивэлт нь энэ сарын 20-ны өдөртөө багтаж дуусах юм байна. Дараа нь мэдээллийг улсын хэмжээгээр нэгтгэж нэгдсэн мэдээлэл гарах юм байна. Өнөөдөр аймгийн Бин тамир спортын газраас бие бэлгийн түвшин тогтоох сорилтыг сурталчлах 1 сарын аймаг зохион байгуулах тухай засаг даргын захирамжийг гаргуулах ажлын хэсэг байгууллаа. Бүгін аймағымыздағы дене шынықтыру спорт орнынан азаматтардың
физикалық даму деңгейін тоқтатылысындағын жарнамалау, 1 айлық жорығын ұйымдастыру туралы аймақ әкімінің қаулы орындайтын жұмысшыларды тағайындады. Өнөөдөр аймгийн биеийн тамир спортын газраас бие бэлтрийн түвшин тогтоох сорилтыг сурталчлах 1 сарын аяныг зохион байгуулах тухай засаг даргын захирамжийг гаргуулах ажлын хэсэг байгууллаа. Тус ажлын хэсэг нь маргаашнаас эхэлж нэг тосгон 2 сумаар явж сорилоо зохион явуулна. Байгууллага аж ахуйн нэгжийн дарга эрхлэгч багийн засаг дарга нарт сорилын тухай мэдээлэл хийж сорил авах төрийн бас байгууллагыг төвөрийн аргаар сорил авах юм байна. За эрхэм хүндэт телевизэн үзэгчд өнөөдрийн амар амгалан та бүхний амар амгалан галдгийа. Өнөөдрийн хүн амыг жирэг жүртийн төвшингийн сорил авах аян маань эхэлж байна. Энэ аянд бол биеийн тамир спортын газар, боловсрол соёл урлагийн газар, эрүүл мэндийн газар гэх мэтлэн хэдэн байгууллагуудаар удирдах явуулж байгаамаа. Энэ аян маань 2010 оны ерөнхийлөгчийн зарлагаар ерөнхийлөгчийн 53 дахь зарлагаар батлагдал үйл ажиллагаагаа 7 жилийн гараг явагдаж байгаамаа. Энэ аянд маань албан байгууллага, компани бүс бүх нийтээрээ идэвхтэй оролцоо үргэлж байна. За бие үйлдвэрийн чирэгжүүлэлтийн 2017 оны сарын аян явагдаж эхэлж байна. Энд бол тусгай засаг даргын захирамжийн дагуу нэгдсэн баг гарч энэ үйл ажиллагаа одоо эхлэхэд бэлэн болж байгаа. За бие үйлдвэрийн чирэгжүүлэлтийн түвшин тогтоох сорил маань бүр 90-ад оноос эхэлж одоо авагдаж байсан. Тэгээ 2010 онд бол ерөнхийлөгчийн зарлиг гараад түүний дагуу бол дахин шинжлэгдэж ингэж авч эхэлсэн байгаа. За бие үйлдвэрийн түвшин тогтоох сорилт маань ер нь 3-аас 64 насны бүх хүн ам хамрагдана. Сургуулийн өмнөх боловсрол уу 3-аас 5 нас, ерөнхий боловсролын сургууль уу 6-аас 17-наас насан туршид уу 17-аас 64 насны ангилаар ингэж авагддаг байгаа. За бие үйлдвэрийн түвшин тогтоох сорил маань үндсэн 5 хэсэгтэй. Тэгээд биеийн хүчний сорил гэж байгаа. Биеийн хүчний сорил маань дотроо бол гар дээр сунаалт, хөлийн хүч, хэвлийн хүч гэсэн 3 хэсгээс авагдана. Тэгээд хурд байгаа, тэсвэр, төвчээр гэсэн үндсэн 5 үзүүлэлтээр ингэж бие үйлдвэрийнхаа түвшин тогтоох сорилыг авдаг юм аа. За гарын хүч гэдэг нь мэдээж эрэгтэй эмэгтэй насны ангиллаар гар дээр сунаад тэгээд онооныхаа дагуу одоо дүнгийн гаргана. Хөлийн хүч бол тусгай тавцсан дээр бол алхаж гарч буух хэлбэрээр хөлийн хүчийг авдаг. Хэвлийн хүч бол яг хэвлийгээр ингэж хэвтэж босох хэвлийн хүчийг шалгаж авдаг. За уян хатан гэж байгаа. Уян хатан бол суулгаж агаад урагшаа юм тавцсан түлхэх хэлбэрээр одоо хүний биеийн уян чанар одоо ямар төвшөнд байгааг авдаг. За хурд гэж байгаа. Хурд бол ерөөсөө байрандаа хурдтай гүн 10 секунд гүйлгээл тэр хүний хурд нь одоо ямар төвшөнд байгааг хэмжиж авдаг. За тэнцвэр гэж байгаа. Тэнцвэр байна бол тухайн нэг тойргон дотор 50 минут 50 удаа алхуулад за тэр алхаж байгаа хүн бол яг нүдэ аниж одоо энэ зургийн үзүүлсгийн хэлбэрээр 50 удаа тэр тойргийн дотор алхахын хэрвээ энэ хүн бол тойргноосаа гарсан тохиолдолд бол хэдэн сантиметр одоо тойргноосаа гарсан гэдгээр нь тэр хүний одоо тэнцвэрийн шанарыг шалгаж авд юм аа. Тэгээ хэрвээ тэр хүн бол тэнцвэр хэвийн байгаа тохиолдолд бол яг энэ тойргийн дотроо алхах гэсэн үг. За дараа нь бол тэсвэр гэж байгаа. Хамгийн зүйл тэсвэрийн чанар гэдэг маань ерөөсөө уушигны багтаамж. Амьсгалын багтаамж гүнзгий амьсгаа аваад одоо хэр удаан тэр амьсгалтаа барьж байна тэр хэмжээгээр бол тэсвэрийн чанарыг авдсан байгаа. Ингээд бие билдрийн 5 чанарыг энэ жишээгээр аавна. 3-аас 5 нас бол цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд бас тусгай сорилоор авдаг. Ерөнхий боловсролын сургууль маань бас тусгай яг хүүхдийн нас биений онцлог тохирсон зүйлүүдээр нь ингэж шалгаж авдаг байгаа. За бид нар одоо энэ сорилоо бол зөвхөн ингээд аваа зогсчихгүй цаана бол дахиад нөгөө сорилын улсын мэдээллийн санд бол бас шивж оруулдаг байгаа. Тэгээ мэдээллийн санд бол жишээлбэл Баян Улгийн аймгаас хэдэн хүн амтай хэдэн хүн амаас хичнээн хүн сорилоо өгсөн тэр хүн одоо ямар төвшөнд байгаа хэдэн хувьтай явж байгаа гэдэг нь тэр сорилын мэдээллийн сангийн шивлтнээс бол тодорхой гараад ирдэг байгаа.
Тухайн аяны хүрээнд хүн амын бие бэлтрийн хөгжил, аливаа хүний биеийн төвшин тодорхойлох, таргалалт, хөдөлгөөний хомсдлын байдал, чирэгжүүлэлтийн тухай асуудлууд хөндөгдөх юм а. Одоо та бүхэнд Монгол банкны эмблемийн тухай товч танилцуулъя. Монгол банкны эмблем нь ариун тансаг, Батбэхийн илэрхийлэл болсон Багам Лянхай цэцгийн банкаа сүлжээ суурин дээр байрлуулсан мөнгөн тэмдэгт буюу төгрөг дугуй зоосны дүрс юм а. Энэ нь Авт Эрдэнэс мөнгөн тэмдэгтийн нөөц сан дээр үндэслэн үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол улсын төв банк гэсэн санааг илэрхийлнэ. Зоосны дотор зөмбөрлөн асагч галын 3 дүл буюу түүнтэй адил хэлбэр дүрс бүхий дэлбэгээ нээхийн өмнөхөн байгаа цэцэг байрлана. Энэхүү дүрс нь мөнхөд хөгжин дэлгэрч үргэлж залуу байхын бэлэгдэл бөгөөд 3 зөмбөртэй байгаа нь монголчуудын эртний уламжлалын дагуу 3 гурваар нь хураан улам багтаасан 9 эрднийг төлөөлнө. Зоосон тэмдэгтийн нэрлсэн үнийн байранд Монгол туурхтны үеийн үед мөнхийн бэлэг тэмдэг болж байсан соём тэмдгийг байрлуулж доогуур нь Монгол банк хэмээн бичсэн болно. Монгол банкны эмблем нь мөнхөд Батбэх оршин тогтнож, үргэлжид хөгжин цэцэглэж, ариусан залуужж, өссөн аривчхын 9 хүсэл биелж байхын билэгдэх юм а. Монгол банкның таңбасы қасиетті қайратлықты білдіретін лотос гүліне орналастырған ақша сипаты немесе доңғалақ пішінді тиынды сипаттаған. Бұл сипаттама алтын байлық ақша қорына негізделген іс-шара жүргізетін Моңғол мемлекетінің орталық банкі дегенге білдіреді екен. Тиын ортасында лаулап жанған оттың үш жоғы немесе соған ұқсайтын пішінді жапырағын жаңадан ашар алдындағы гүл орналасқан. Бұл пішінді ғасырлар бойы дамып әрдайым жасару символы және үш жоқты моңғолдардың ертеден келе жатқан үш-үштен біріктіретін 9 байлықты сипаттаған. Тиынның атауының орнына моңғол азаматтарының мәңгілік символы болған сойымбы таңбасын орналастырған. Астына Моңғол банкі деп жазылған. Моңғол банкінің таңбасы мәңгілікке қалыптасып, әрдайым дамып көбеюдің, 9 тілекті орындаудың символы деуге болады. Одоо та бүхэн цагаагаар нэмэдэнд анхаарал хандуулна. Енді сіздер ауа райы мәліметімен таныс болыңыздар.
эдийн засаг, нийгмийн асуудлаар бэлтгэсэн орон нутгийн чанартай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн турш анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөл маргааш өдрийнхөө өргөний зурхайг бүлээн авчихсан нь. Құрметті көрермендер, Сайын телевизиясы қоғам, саясат, экономика бағытында дайындаған жергілікті жердің өргіл сай жаңалықтарын назарларыңызға ұсынды. Жаңалығымыздың соңында сіздер ертеңгі жұлдызнамамен таныс болыңыздар.